Webafowethu uKhuzana Mpungose sekhuluma indaba enkulu ke enkundleni zokuxhumana ke uthi ke ayikho into edlula ikhaya empilweni yakhe. Sikhuluma ke ngendlamlenze ke emculweni kaMaskandi ke ubeke seposta ke ubukela lapha ke elivezile ke lezakhiwe ke kade ke zidatshulwa ke njengoba ke sike sabona futhi ke eposta ke lapha ke khona lapha ke endaweni ke yaseMandaba ke lapha ke lensizwa ke ifundise ke abaningi ke abaculi ke abaseza ke ngemuva. Nanka ke amazwi ke awabhalile ke ikhasini lakhe ke lapha ke ubhale ukuthi ke lapha ke home is everything ke to me. Waseli thank you for your support ke ngaphandle ke kwenu ke uthi ke ubonga noNkulunkulu kanye nabakubo ke ngamandla ke abamnike wena ukuze ke kwenzeke ke okuhle kangaka ke eMandaba. Kusho ke uKhuzane ke umfo kaMpungose ke waseveza ke ikubo ke lapha ke lengxenye ke lapha ke engaphesheya ke ebelokhu ke eyakha. Abantu abaningi bakhulume kahle kakhulu ke lapha ke bafisa ke sengazuthi ke lapha ke nabanye abaculi ke bangathatha ke isibonelo ke ekutheni ke ikhaya ke liyinto yonke ke lapha ke empilweni ke zabantu abakhona ke bafuthu ke singakhulumeli yena uKhuzane kuphela ke kodwa kuwo wonke ke umuntu. uKhuzane ke lento uyithathe ke wayenza ke yaba isifundo ke kubaculi ke basafika endimeni ke nabakhona nje abangakakhi ke lapha ke kanjena ke bafuthu. Lezi ndaba ke zihlabe ke umqhwele ke uKhuzane ke siyakhumbula ke ukuthi isimo sakhe ke efika ke endimeni kaMaskandi ke sasikhomba kahle ngokusobala ke ukuthi wayisukele ke ekhaya ke eliswele ke ngoba ke uke waliveza ke ikhala kubo ke mengaphosisi ke ngonyaka ophelile ke lisasesimeni ke lesi ke wayifikele kuso ke indimeni kaMaskandi. Njengamanje ke uyalibona ke ukuthi ke kuseMandaba ke ngempela. Thina ke sikuthatha sekubeke sekuniye khona ke njengoba ke kunjalo. Ungakhohlwa ukusubscribe ke uphinde ke ulike ke lama video bafethu usuku ke luniphathe kahle.